kaZulu nakhona bedefender sekuthiwe umbuso waKwaZulu uzoqala othukela ukuya ngaphakathi bese kuthi kusuka othukela ukuza lapha esibubulungu la sikhona sekuyindawo yabelungu sebeyithathile njoba ngimelana kwakunomuzwa kaNtuli la oyinkhumbi yayifikela khona so ngibonile ukuthi iterminal ingani so uma le kuyiterminal kwakundunankulu ngaleso sikhathi kwakuSwanga la qhamuka khona umntana uMelizwe ulibo lukaSwango owayundunankulu esigodleni sele ngo1824 kwakunomuzwa kaNtuli ke owawula kwakuyisango abafikela kuwona ukuze phela bakwazi ukuthola ukuthi ukhangela amankengane ukuphi bayongenisa kanjani isizathu yizwa kufanele lokuthola emlandweni nawufunda umqulu othi khona into enzenza nengikhombuza impela nawufunda umqulu othi the olden times in Zululand and Natal ubhalwe umfundisi uA.T. Bryant umqulu oba embili uyithola nalapha eThekwini uthi kuthe lapho sibona ukuthi kunobukhosi obunamandla ngaphakathi unosuke eChwebeni la sikhona asenzeni iqhingasu lokuthi sihambe senze ngazathi sizokhonza kwiland that is 1824 kufika ilembe lembizo uFebane uFarewell ngesingisi wathi uFebane nohlamba manzi Sir Henry Finn and Farewell abelungu bokuqala abafika esigodleni ekuthiwa ukhangela kwakusho ke iKing Edward uziyoshaya enyuvesi yakwaZulu kwakuyisigodlo lesi hayi njengoba sesithiwe silekwa noNgoma uNongoma ulight kakhangela amankengane uwayelapha ukhangela bese kuba noDukuza ngalezo sikhathi babenza iqhinga lokuthi bakhande lokho sesibona lokuhleleka kwechweba lokho babefuna ukulithatha belithathela ukuthi akusahambeki phezulu enhla neAfrica ukuya eNdiya naseFar East emashinini kuyofunwa ama-spices ayesetshenziswa ukugcina nokonga ukudla ukugcina isikhathi eside ngoba eEurope kwakubanda kakhulu amasizini aye-2 kwakufike ingxenye yonyaka kubanda kakhulu kune-ice enye ingxenye kushisa kakhulu kusho ukuthi kunesizini lapho ukudla kungamili khona izilwane ziyafa kumele ke usebenzise ama-spices ukupreserve ukudla ukuze kukulasta for the next 6 months kuze kushintshe inkathi yonyaka yona nto ebaletha belungu bafike eCape Town bathi sebese eCape Town yizwa ugovernor uthi nakuzophuma lenkulumo ukuthi hambani nenze ngathi ngifuna ukuyokhonza kwazi ithi inkulumo sengiyithola nasengifunda umqulu lo ithi niqinisekisile yini ukuthi ilembe lifile kusho abaseCape Town eCape of Good Hope bengikhona ngolesibili la ababeka inkanise khona bakha umbuso lo iDutch East India Company sekhona indonga zakhona the Castle of Good Hope bakhuluma bethi nenzile yini isiqiniseko ukuthi ilembe selifile na okwesibili nenzile yini ukuthi lingafi noma lingabulawa ngezandla zenu njengamangisi weyizwa ukuthi yahluka ke ukukhuluma ngoba nina nazi ukuthi umbopha kaSikhali udingana nomhlangane nomkabayi benza itulo yilokho esikufunda kulomlando ngapi kodwa nasuthatha owabo umlando lamabhuku uthi yibo ababethumela abafika lapha eChwebeni bangenisa kwakhangela bafakwa sebengenile bahlala ngo1824 kwaze kwaba ngo1828 lapho sekubulawa khonile thina sibona nasekuvela isandla salabo abantwana basedlunkulu sekuthiwa yibona babopha itulo na usufunda ukuthi umqulu wamangisi uthi yikwa kuyitulo labo kwenze njalo
Isiyahluka ke manje inkulumo. So kusho ukuthi abantu abasibulala yibona. Nakho kunye ngo-1835 2nd of February uLord Macaulay useParliament laseNgilani uthi angikaze ngibona abantu abacebe njengalaba. Akunawo bugebengu and bahleli ngokuthula kodwa uma sifuna ukubagqilaza kuyomele sibashintshise ezikamoya zabo inkolo yabo lena enkolwayo nesystem ye-education kumele siyishintshe bese sibadayisela le yamangisi. Uma bebona yamangisi kuyobonakala ukuthi hawu kanti sitshela ukuthi thina singcono ngobuZulu bethu kanti khona into engcono edlula lesiphela. Ngingakho-ke amaZulu-ke bathatheka kusukela lapho nabebona umlungu bese balulika. Ipi phela yakwaHlomendlini leli gama lithi Hlomendlini niyalazi usuka lisuka amasotsha kuyiwa esibubuluko nathi sibubuluko obhaluni impi yasobhaluni ikhonjwa ngapha ke eMpumalanga ngoba bangikhomisile umfula naziwa lapho kanti itulo selivele livuthiwe lokuthi makusocongwe ile bese lezi ke esizaziyo ombopho kaSithayi kube ukuthi sizothatha izikhali zethu siphume sibe ngazathi siyempini uma sesiphakathi nendlela bese siyabuya sithi kwilembe lingayilona empini lihlezi lapha esigcekeni sakhe bese siyabuya selisoxoxa ukuba ufebane ke nohlamba amanzi balapha esigodlweni bebukela ngoba sebetadishile ukuthi the weakest link ngikaba bopha kaSithayi inhlangano udinga bayahlonishwa zikhulu lapha endlunkulu uma ubambe laba bayalalela wonke lamafutho la bayalalela. Yingakho mina nahamba ke mina naye basala bona kube ukuthi sizothatha izikhali zethu siphume sibe ngazathi siyempini uma sesiphakathi nendlela bese siyabuya sithi kwilembe lingayilona empini lihlezi lapha esigcekeni sakhe bese siyabuya selisoxoxa ukuba ufebane ke nohlamba amanzi balapha esigodlweni bebukela ngoba sebetadishile ukuthi the weakest link ngikaba bopha kaSithayi inhlangano udinga bayahlonishwa zikhulu lapha endlunkulu uma ubambe laba bayalalela wonke lamafutho la bayalalela. Yingakho mina nahamba ke mina naye basala bona